Da li svi koji žele duhovno da žive nužno moraju da imaju teškoće? Gospod je rekao, u svetu ćete imati žalost, ali ne bojte se, jer ja sam pobedio svet. Dakle, svi oni koji žele duhovno da žive, neminovno susreću se sa stradanjem. Jer, znate kako, stradao je i sam naš Gospod Isus Hristos. I to kakvom smrću? Kaže naš sveti patrijarh Pavle, ukoliko nam je sve po volji, ukoliko nemamo nikakvih problema, hajde da stavimo jedan kamenčić u cipelu, pa neka nas ona žulja. Dakle, neminovno, nemoguće je prosto živjeti bez ikakvih poteškoća, nego prosto na život sastavljen je od tih iskušenja sa kojima treba da se borimo i sa kojima treba da uzrastamo. Oče, da li je moguće živeti mirno, spokojno i spasiti se, spasiti dušu? Naša crkva redovno nas podsjeća koliko je važno da imamo mir. Čućemo u bogosluženjima kada sveštenik kaže mir svima. Čućemo kada čestitamo praznike, evo praznik Hristovog rođenja, pa kažemo mir Božji, Hristo se rodi. Dakle, crkva nas uvek podsjeća na mir, ali mir je nešto što se zadobija. Mir je nešto sa čime se živi i zapravo je mir stanje duše. E sad, mi kao ljudi koji u ovom svetu živimo, naravno da ćemo nailaziti na razne iskušenja koja će pokušati da poremete naš mir. Ali mi iznova treba da budemo u miru, a da bismo bili u miru, mi moramo najprije biti izmireni jedni sa drugima, da zadobijemo taj mir u našoj duši, mir jedni sa drugima i mir sa Bogom.